Pozdrav svima, dobrodošli u četvrtu epizodu Cinemanije, vlog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktualnim i ne tako aktualnim filmovima. Tema današnjeg vloga je akciona komedija Red, koja je bazirana na mini seriji crtanog stripa autora Warren Ellisa i Cully Humnera. U glavnim ulogama Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren i Mary Louise Parker. Režiser filma je Robert Schwenke, ovaj 43-godišnji režiser je porijeklom iz Njemačke, a osim Reda na rezumeu ima filmove Tattoo, Flight Plan i Time Traveler's Wife. Moses, koji ga glumi Bruce Willis, je penzionisani agent CIA koji naizgled živi primjeran život u jednom od mirnijih američkih predgrađa. Život mu je monoton i svodi se na hladno pozdravljanje sa susjedima i telefonske razgovore sa simpatičnom djevojkom iz penzionog zavoda. Mosesovu monotoniju razbija pokušaj atentata nad njim, te se pokazuje da ga želi ukloniti njegov bivši poslodavac. To rezultira da on okuplja svoj stari tim, danas penzionisanih agenata. Uz pomoć starijih prijatelja i neprijatelja, Moses ulazi u dvoboj sa cijelom skrivenom divizijom CIA. Ja bih okarakterisao ovaj film kao mješavnu James Bonda i Mission Impossible sa prekomjernom dozom humora koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kada vam takvu radnju filma nose glumci poput Willisa, Freemana i Malkovića, onda znate da imate pun pogodak. Iznajmite ovaj film jer se sigurno nećete pokajati. Moja ocjena je 94%. Pojedine scene iz filma su toliko smiješne da se ne stidimo reći da smo ih premotavali ne jednom, nego više puta. U ovom filmu posebno me oduševio John Malkovich interpretacijom paranoidnog agenta na kojem je CIA navodno godinama isprobavala razne stimulante. On daje novu dimenziju u komediji koja je baš po mome ukusu. S time, moja ocjena u ovom filmu je 93%. Miniseriji crtanog stripa autora Ellis Warren i Cully Humner. So cool! Kada vam takvu radnju filma nose glumci poput Johna Malkovića, Morgana Freemana i Kada vam takvu radnju filma nose glumci poput Willisa, Freemana i Malkovića, onda znate da imate pun pogodak. Ako vam se sviđa sadržaj Cinemanije, postanite članovi našeg YouTube kanala i naše Facebook stranice. Linkovi su u opisu ispod videoklipa. Ovdje imate linkove za prethodne epizode Cinemanije. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!